nyamwinji w'abantu abine endwara zitari zimwe na zimwe mu district ya Buliisa nabo kuganyurwa mu buheereza bw'ebyamagara obwatebeekanisibwa mukama w'obukama bwa Bunyoro-Kitara. Orusiisiro orwo rwiguraho Omugo Margaret Karunga Adiel niruza kumara ebiro bibiri ah'irwariro rya Buliisa Health Center ya Kana. Omezi kintu kikuru muno mu bantu baitu. Hanyuma nicho tuletire health camp kiro kinu abantu baitu bakebeze bajanjabise bamanye status zabo nuko basobole kugenda mu marwaro babahe embazi basobole kubabembeza. Omugo Margaret Karunga hona nabwe yashaba abantu kwejumbira okuhayeshagama ahabwo kuyamba bari kugyetaaga. Nyoga kubaterera mweheyo mwize mugabe muhe esagama habwokuba kintu kirungi muno omusevinga abantu. Ninyongera kusiima Uganda government na NGO zona ezi promote healthy bantu baitu mwebale muno. Raymond Mujuno rukora nka mukuru w'irwariro rya Buliisa Health Center ya Kana yayanjura omugebuzi b'evine nk'obutabana wode kumara akativi hamwe n'ebindi. Omugo twina maternity ward entiito muno. Maternity ward entiito kandi netwara ebintu bingi nk'okuzaalisa, okubaliira oluzaaru, antenatal, kukema, family planning byona biro kandi akarumu kali kati. Henry Benda orukutwara ebyokurundaanishagamu mu Bunyoro yashaba obukama okutaha ehururu ey'okusya obuheereza bw'ebyamagara omu Bunyoro yona. Ekintu ekimpuniriza nesangire Indian Association of Uganda abahindi abatali abeihanga lino yoka nibateekamu amaani mu kusoroza esagama okusinga itwe abantu abali Bunyoro. Obuheereza oburukuheebwa harimu nk'okukyebera abantu ekokoro y'omunwa gwa nyinenda, ekokoro y'amabeere, ekokoro y'obushiija, okukyebera endwara ezindi hamwe n'okugaba eshagama. Obukama bwa Bunyoro buri omu kwetebeekanisiza okujaguza emyaka 29 okwiha Dr. Solomon Gafa Busiguru w'okubanza ajuumuura engoma. Gasha kwa Ambrose Niwagaba Katoto.